ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أمها لبت عزة ربيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم يريغا أرغن من كيوان حديثك أبو هريرة رضي الله عنه رواك ربا فهو حديث بس فله رسول صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس فرتا کا بلائے رگا اکلیفان بیان کو دبا حدیث بس فرتا کی اے اڈوہا میہ کا ورف فسیحا لوی عبارات کے بینو کرواگن اکلیفان ودالوا حدیث بس فرتا کے اڈوہا میہ کا نوتا دسکرا میہ کا اے فسیحان دسوان فدگوتا کا نوتا فسیحان نگاگن وین فدگوتا اکلیفان گین حدیث بس فرتا ہننے أديها ما يهم إكليفان جا حديث بس فرت كبلاير وجا ورق جنا فهرا نمبر بينو كجنو عدد وجا ماتش بينا كإكليفان حديث بين كدفان إغوتون ميري أرغون من ميواك دكا حديث كيس رسول صلى الله عليه وسلم تين كمه بيان كرب رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربا فوا حديث بس فرت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاده الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله مي حديث بس فرقا رسول صلى الله عليه وسلم بيان قرباني تنكم جواهك نيستكم بينم وتنكم إيه تنكمين أرغون من رانغالو غتو فيكم غوانما إيجن لبي سوابا درم رسول صلى الله عليه وسلم بيان قرباني فرتما كما رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباني ما نقصت صدقة من مال صدقة كرمكم مدلن أنك من لبي هُتّe كوريم مبنى بوغ مانه كي كم ميكوس بينم وانه إمي هج مودا إكرما إمي هج مودا هم هيلة أنك ديكا شبين من وانه نموز رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفاني ما نقصت صدقة من مال صدقة كرمكم مدلن أنك من لبيهوت معنى كي الله سبحانه وتعالى مدا يترك الدفانة مدلوغا بركة لفانة ديونا كما رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفاني وما زاده الله عبدا بعفو إلا عزا عفوك نوتا معاف كرمكي علاقة عزة تركن الله تعالى يترك الدفاع كمكم قانوني نوى ميهك غنيا لبني ميهك جلما ميهك ديني إهم فيما كم ميهك وسجينا ميهونج بينما جينا ميهونج يدومكي إيج بدل هيفون نماس رسول صلى الله عليه وسلم بيان كرفاني معاف كراشه معاف كرم جسوبهم الله سبحانه وتعالى إميها عزة تركن إميها دفانكم إميها ماتير كرفا ما كرفانكم එහෙම වීම ගින මීහුම් බේන මෙන්නුවාන කම දිමාවකම් ගවේස් ඉස්වේ මාෆන් ඉදේකම් එහෙම වීම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යති බයන් කරවවා ෆමාෆන් ඉදේ මීහුන්ගේ මෑක්ක ඒ මීහාගේ ඉස්සෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උෆුල්ලවාක තිම්වන කමක මේ හදීස් ක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවවනි වමා තවාදා අහදුන් ලිල්ලාහි ඉල්ලා රෆඅහු අල්ලාහ් අදි අල්ලාහ් තකා මීහකු හිත්තිරිකෝ තවාදු වෙරිවිජ්ජනම بان الله سبحانه وتعالى اينا ماتيوريكون ندفانو دا هوتة كوم ميهكوس بينو وان اينا كي شرف ويري فخور ويري بودو ميهكي غوتو گيم ميم وس بالاغن كوم ميهكوس بينو وان گينا ميهم بينو وان نمس رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواني الله تكا اينا گه هيتيري تواضع ويري وجكم گوانما بان الله سبحانه وتعالى ඒනා මතිවරි කොන්නු දෙවවා නුදහට මානේ කි ඒනා කි මතිවරි මිහෙ ගොතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලවවාට කොමෙකස් මි තින්කම් ග තෙරෙන් අල්ගොන් මෙන් එක්කමක බලාලා අරුගා එම්මෙ ෆහම් මි බයන් කරවුන බා මා තවාදා අහදු ලිල්ලාහි ඉල්ලා රෆඅහු අල්ලාහ් අදි අල්ලාහ් තකා මිහෙකු හිත්තිරිකෝ තවාදු වෙරි වෙජ්ජනම මන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනා මතිවරි කොන්නු දෙවවා නුදහට කොමෙකස් තවාදු වෙරි කමකි الله إكلان قالتكم كتيرين علونا دفا ورن خاصة ما تبيري نعمته
ميغوتون رسول صلى الله عليه وسلم مخاطبكم الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن غا وحي كربان غوافاوي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك එවරෙන්න කලේග ෆාන් ඕගාවිරි වඩා ගති මානේ කිය කලේග ෆානා දෙකොළ වෙරි මීහුන්නම් ඕගාවේ වඩා ගති අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් ලෙව්වි රහමතෙක්ගේ සවබුන්නේ කලේග ෆානා කි හිප්පුළු හරුකෂි خلق نبا بේකලෙක්කමුගා කලේග ෆාන් විනම කලේග ෆාන් ගාරිහුන් එවරෙන් වකිවෙකින් හිඟජ්ජයි හේ එහෙම විස්නා වඩාන්නවා එකලේග ෆානා දෙකොළු වෙරි එම්ෙන් වෙස් කබූල් කුරේ එකලේග ෆානා කි තෙදු වෙරි හිත්තිරි හුරිහා හේව කමෙග නමූනා වෙරි බේකලෙක එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙති බයන් කරවවා එකලේග ෆානා කි හිත්තිරි මඩුමාතිරි මඩු මොලි බේකලෙක්කමුගා එකලේග ෆානාගේ හිප්පුල කි haru gada beekalekkam gada basmuna gada beekalekkam ekale faan wadaen nama ekale faan garihu gawa beekal ekale faan du kurawwa du kurawwi he dem veskiret quran ge ekale faan ge akhlaq ga beegutum mi wahi kurawwani wa innaka la'ala khuluqin azim adi hama kashwarun kale faan wani ma vegen wa khulqu fulege matiga kan kashware එහෙම වීම එකලේ ෆාන අල්ගොමෙන්න මිවනි හුරිහා රිවෙති සිෆේකුන් අල්ගොමෙන්න නමූනා දක්වාෆා ඛුල්කුගේ එම්මෙ මති දරජ එකලේ ෆාන වනේ ලිබ්වඩාම්ෆා කොමකස්මීන් දේහවෙගෙන් දනේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි හග් ගොතුගා අල්ලාහන් අලුවෙතිවා අලෙක්කම එකලේ ෆාන මීස්තකුන්න මුආමලාකුන් අමල් කරවනි එම්මෙ හේකුකන් මිකන් අල්ගොමෙන්න ඉදානේ mikan algonmenne engigen daane ekaleeg faana dekol masake kura mihunna ves ekaleeg faan evves kala dekol veri kamen ekaleeg faanuge faratu feni wada nugannawa kanuata dekol veri wegin ege badal hippewumge evves kala shawgen ekaleeg faan nuhunnaka ekaleeg faanuge khulqu fulwani allah ikhlas terbuma ekalange altakunnan ikhlas terbumge macca furihama tawadu veriwa bekalege gotuga mi bayan kora sifeki tawadu verikan hittirikan madumolikan mi sifen ekaleeg faanu wani sifali badanfa mi dennewunu sifage tawadu verikam ge idikol sifataki boda kama kiburu verikama mi fada emme hanu ba sifata tawadu verikan hasil kurevene bagaru gottave ibn qayyim rahimahullah vidalu fa gotuga hittiri kanwata tawadu verikan ei Allah subhanahu wa ta'ala maneki mi tawadu verikan hasil kurevene gotta mi bayan kurawani ega terega Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko dinegatuma ekalange ismu fulta furihamain enguma ekalange mativerikan enguma ekalange de kelobiuma ekalange amedu rakkatiruma amilla nafsu denegane amilla nafsa kureve faafata denegane adi tibage balikashikan denegatume mikan kamun hittirikan wata tawadu verikan hasil vegendane wata hasil kurevidane kobate egamane ki Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko ekalange ki kum fimwari ganwata kobatu Allah subhanahu wa ta'ala libodigim wa isma fultaki nuwata kobatu ekalange libodigim wa nam fultaka nuwata ekalange milku egam wa emmeha kantatta ki kobato mifada emmeha kantatten algon men ungenu nima ekalange ki kiha mativeri ilahaken algon men engigen dane ehem wema efada mativeri ilahen algon men haddawa algon men naki nikameti bagge gotuga lavwa fawairuga algon men tereng evves mi hebben men nuwane fakhru kama kiburu kama bodaga hinga kashe egotan e Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa kun ekalange libodigem wa emmeha isma fultaka ekalange milkodigem wa emmeha kantatten algon men ungenu nima algon men ingene aslu hagegatu algon men naki kon size ge baikan algon men naki aslu hagegatu ga Allah subhanahu wa ta'ala ber evves bainuk evves baren algon men hagegatu ga libodigen nuwaka ehema mi kantatten algon men ungeni daskuri ma algon men khushu'at terikan algon men hasil kurevene hittiru nuwata tawadu verikan adives hasil kureveni bayan korawwa mi angawani Allahu ge madada nula tibaen evves kamen nukurevene kan denegatuma
adi ekalaange altakunna medu hittirikun amal kurume eerun tima amilla nafsa timayaki ma barugada molu mihekamuga nudekene adi timayen ehem miheku deenjehe nuwata adha kuran jehe haqqutakin onnan jehene kam nudatume ehene kamaku eena dekeni ehem mihunnaki timavure qabil baikamuga adi timage haqqutakkavure kurin anekaage haqqu adha kurumge muhimmukam eena dekene mi sifataki allah lobwa alunna devwa sifatake ehem wima eena emme furtama huriha kam wesen qabul kuran jeheni wa huriha kam me kureveni eenage baruge sawbu nunkam me allah subhanahu eenang elibe mativeri kama molaka sharafaka mihuri hacha kiwes allah subhanahu wa ta'ala ge madada ekalange ehiter kama laage menuvi hasil nukurevene echkan eneba dene kannanje erun eena mi tawadu verkam ge sifa eena libigandane kommekas hittirwa nuata tawadu verwa alunna libe sawaba behegotun rasul sallallahu alaihi wasallam me hadis kurawwa fa wa hadis bas ful ekane wes algon mennan mi tawadu verkam ge maakkan eba dehavegende mi hadis ge miwa tawadu verkama behegotun al imam nawawi rahimahullah widalu fawe migen de kamen eba engigen da kamuga furtama kamaki allah eenage daraja duniyega ufullawa miistakunge hittawgaya lotawga ene ki qadar werege gotuga labbawane ehma allah subhanahu wa rasul sallallahu alaihi wasallam yati bayan ko dewafa miha tawadu wirunge sobun emiha ufullawa kamge miha daraja matiwere kurabwa kamuga ehme e basfulga aliga al imam nawawi rahimahullah me vidal wani migen eba demanennege egen immane ki allah subhanahu wa ta'ala ena ek mativeri kurawwa daraja duniyega ufullawa wahake miistakunge hittuga lotahuga ena ki qadarweri ge gotugalawwane devana kamaki not devana nuguta ki enan akhiratuga libe sawabu devana kamaki enan akhiratuga libe sawabuge maane ki ena duniyega hittiri nuwata tawadu veri mihege gotuga ulumge sobun akhiratuga ena ge daraja allah ufullawane ehe miga khulasa ki migen demanen nege emmane ki ena duniyamate ge allah subhanahu wa taala ena ufullawani miistekunge terega animane ki ena akhiratuga ekan libume ilmerin bayan kurawwa gotuga ege maaneka vedanekamuge e de maanwe sege terege himenige hinga dane maaneki duniyamati gos allah subhanahu wa taala enaki qadar wer izzati sharaferi mige gotuga ufulla ade akhiratuga wes enan ifada ni'matin allah subhanahu wa taala minbar kurawun kommekas hittirumuga algon men ulemun daruga ba algon men duniyege ulemun daruga war baawar kantatawga algon men ebeje hittiriwa komme miyeges allah subhanahu wa taala duniyege milawwafa mewani ekalangen alukan kurumattaka ehmema me ule ulumuga komme miyeges hitti madumatiri mihekan ebajehewa ena kura komme kamegga migotum balaruga ilmerin bayan kurawwa war baawru kantattake bahure ega terege ekkamaki ena tawadu werwan ebajehe ena ala hedumugaya ena hinga ule ulum gosene beje tawadu ver goten hunna madumatir goten hunna beje ena la heduma ki hama emmerite heduma vamvi allah subhanahu wa taala ammati tanavas kurwa fi miheko yoti ni'matak libifa emmerite hedun lamvi namawes la heduma ki fakhur werwe kibur werwe bodawa hedum ekkamuga ekam vegen nuwane adihama ehemme ena duniyamati ge me hinga uleruga evves kala kibur wer kame boda kame neti mi hingam mi jeheni allah subhanahu wa taala kirit quran ga bayan kurwa angwa fawe wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula komme kas mi atu allah subhanahu wa taala mi bayan kurwani kibur werwe boda we ganege nuhiguma ena bimfala adiyves nudeven adikita ena uswegen gos farubataka evves ena nudeven ehme ena ki kuda kuda mihegotu allah subhanahu wa taala miwani lawwafa enage hamage ena hurman allah subhanahu wa taala miyangawani hedun galumga waaka dakkaruga ilmerin bayan kurawwa mihage hedumaki firihenun ebameyunge mila hedumaki mi tabikashin tirin
mi bimmatige demigen da fada hedum ekkamuge hedum nehdumang ilmu erin bayan kurawwa hadis ta gennafa ehma kommekas firihenun ebamihum mila hedumaki mi tawadu veri kama akuga kiburu veri kama boda kame nen hedumege gotuga e hedun eba hedeto eba masake kuran ebe jehe adiyama ehme tawadu veri kamuge waaka dakkaruga algon men ebe jehe timavure darajage gotun nuata maqamuge gotun dammi hunnavves emi hunna ki ba ekkamu galgon men ebe jehe deken emi hunna medu galgon men ebe jehe tawadu veriwa egmane ki mihe kuredana nikam mativeri maqamegga nikam mativeri darajayka wasil femiye kuredana ilmi gotun nuata duniyavi gotun ehem virena qabul koggen nuwana den enage dashatti bi mihunna ki ves bayen nune timanna she mihir bati maqam lifa timanna ilmi gotun me molu mihe ki ehem ena hi koggen nuwana ena me wan jehni ehem bihunna ves hittir maduma tir mihe ge gotuka algon me badalama to rasul sallallahu alaihi wasallam ekale faanu khandago kone unu duwahuga ekale faan amali gotun ekale faan baar wadan nabi al bara bin azib radiyallahu anhu bayan kurabani qala كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم اللحظة كم يكس مي برا بن عازم بيان كرباني رسول صلى الله عليه وسلم کے رسلم احزاب کے دو ہوگا مانے کہ خندو کے کونے ان دو ہوگا ہنگورا ماگے ول کونے ان دو ہوگا ویلی افل مگان وت ہیل افل مگا اکلیگ فان بار وڈا نبی کما ekam ko sobun ekale faan bandu fulu hirafuhun foru fawati timanna dushime point ki rasul sallallahu alaihi wasallam ki muslimun ge me mativeri veriya ehenekam ko ekale faan bodu e ekale faan hunna wienno mistakun khandagu konum dieruga mushrikuna dekolem boleni walugande konne washage kommak e kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam amali gotum bar wadagan neve sahabe be ekale bayan korawani egotun ekaleeg faan baar wadagan nevile bodu kamun timan kaleeg faanan ekaleeg faanuge bandu fulu hirafuhun foru fawati nuata hirafus ekaleeg faan bandu fuluga ungul fawati timanna dekunin ehme migen ebe ingende rasul sallallahu alaihi wasallam midakka fa namuna ekaleeg faana ki emme mativeri rasula nabiyya nuata muslimun ge emme mativeri veriya kamuga virus emme dash nuata sahabi bekalun ekurevi masakatuga ekaleeg faanus amali gotun ekaleeg faan baar wadaanne adihama ehemme algon men visnalamato tawadu veri kamuga waaka dakkaruga algon men geetere gaulum go sebeje tawadu veri kan algon men ebeje iskuru algon men naki hittiri baekkam algon men ebeje algon men ge geetere gati mihunna ves dakkan algon men ge ahlun nan algon men ge abidarin mamman bappan nan ebeje mikan dakkan anil aswadi qala sa'altu aisha ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة الأسود قاره رواك رفقين في إكلي فهم دنوني أهرين عائشة رضي الله عنها سؤال كرفيمه رسول صلى الله عليه وسلم ما أم بكمل عائشة رضي الله عنها سؤال كرفيمه rasul sallallahu alaihi wasallam geeterega kuravani kon kamettoy hinduga ekamana vidaluwe ekadefan geega oluwa wagut oluvani aila khiduma kuravumuge mane ambidarinan hewfor koddinumuga kantata koddinumuge adi geega ole wagutuga namad wagutu jahmun namadan ekalefan nikmada nave ehem wema mi hadis basfulun argument al-hafiz ibn hajar rahimahullah vidalwani migan dakwadani ailan khidme kurumuga madumoluma tawadu veruma bodave kiburu veri no mashe ehendema evves mihaki firihenevves anhenevves geega raskamennu ene kuraniki firihem mihes jehene geetere kantata kuruma anhem mihen e hiterve oga terve alalan jehene ehem yoti algon min rasul sallallahu alaihi wasallam ke faratun mi fada namunan algon min fenifa rasul sallallahu alaihi wasallam ge haya pula balaruga algon mennan ebo fennan ekaleeg faan kuda kudinna muamala kurvumgos ekaleeg faana ki tawadu veri be kalek ekaleeg faana ki ummatu ge rasula anuwata ummatu ge amiru emme muslimun ge emme mati veriya kamuga virus ekaleeg faan kuda kudinna samasa kurawwa kamuga me algon menna bayfar hiwegam midani umurum boduima nuwata mati darajen emiheka libunima
den kuda kudin tiben jeheni emihe deke birugane fe adi wakin khasa gotegga miskitaka kuda kudin annakam ga waanama e kuda kudin biruganne fe behette tos bike kala bay duwassi beefulum wes masake kurawwan ega vedan ekkamaki e kudin miskitu ga sakarajjamu mahrum kam wes vedan ekamaku hama yaago algon men ebejehe kuda kudin nan algon men reeti gotuga muamala kurma wes ebejehe algon men das kuram rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fultakan no dekalefan ga amal fultakan algon men balaru algon men fennan onnani ikalefana ki kuda kudinna wes samasa kurevi be kalekkam عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال أبو عمير كم يكس مي حديث رسول أنس بن مالك مبدال وني رسول صلى الله عليه وسلم إيهما أخلاقه ما تيري ما بيكله تمناගේ අخෙන් හුරේ අබූ උමෛර් කියා එකලේෆාන් ගෙන්ගුළුවේ කුඩ කුඩ දුඤ්ඤ දෙන් මේ අබූ උමෛර් ගෙන්ගුළුවේ කුඩ කුඩ දුඤ්ඤ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගෙන් එකලේෆාන් ෆෙනිජ්ජකම් ගවානම ෆෙන වඩාන් ෆිකම් ගවානම එකලේෆාන් මි දෙන්නවුණු අබූ උමෛර් කුරින් අස්සවේ මා ෆඅල නුගෛර් කොමෙකස් samasa kuruvum gotun e duni e kantattaka abaytu rasul sallallahu alaihi wasallam sual kurawwa haddawa kamga komme kasmigen algon menne mi engigen midani rasul sallallahu alaihi wasallam kudaku dinna muamala kurumga ekaleefan gen guluwa gotta adi hama hemme algon men terem baem mihunnaki musandikan devwa fa mihun mata muda devwa fa mihun eba mihunge khidumatuga mihun lawa fa mihun mata gen gule mihun نمس مفدا ميهنا معاملة كرم رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفني تواضع وركما أدب وركما أوغا تركما أوغا ميهنا معاملة كرم رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرف وافاوي تباغي نوكر نوتا خادم تبا كاتكتي جينو مفهو كاتكتي كان يشينوما دعوة ديشي نوتا تكتي كيومن ميهن نوتا خادم ديكول هدا كم غوانما කාතකෙතිගේ කුඩ මින් වරෙන් එන දේශේ එයි එන කාතකෙති තයාර කුරික මට්ටකේ එහෙම විස්නාවඩන්න මීගන් අල්ගොමන්න එංගිගෙන් දනි මුස්ලිමුන් එමෙහුන්ගේ ખાදිමකේ බුනිකම් ගවෙස් මුස්ලිමුන්ගේ ખાදිමා මුස්ලිමුන්ගේ ඒ ખાදිම්ගේ වෙරිමීහා දෙමෙදු ගොන්න ගුළුම් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි අංගවණි මුස්ලිම් ખાදිම වෙස් හේවකන් හිතාෂේ එන කීවස් මීහෙගේ ගොතුක දෙකේෂ එන ඒ කක්කාෆවා කෙවුන් ei egege verimi haka acche fadan ei hama khadim wes ka ecche gotuga etaket hadashe kommekas minunas adi waragina kantatahuga rasul sallallahu alaihi wasallam mani tawadu verikan iskurawwa kantata kuro mekale fan wani amru kurawwa fa tawadu verikam gosobun allah subhanahu wa ta'ala emiha mativeri kurawwa daraja eba ufullawa eme irad kurawwa algon men dengana duwa ko me hadis ga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fa de nukuta ade sadaqa kurum ge sobun emiha ge mudalun itur nuwanekam mudalun madu nuwanekam bayan kurwa fa wa baya adi hama hemme mihuna maaf kurum ge sobun allah subhanahu wa ta'ala ena izzater kurwanekam ma kurwa matwir kurwanekam ekleifan bayan kurwa fa wa de nukuta med galgon men irad kurwa dengana duwa ko wa dakana दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुमिन्ना तवादु वेरिकन व तमाडुमोलिकन हित्तिरिकन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुमिन्ना इम्मिन्ना मिनवर कुरवुन दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुमिन्ना की हेवबस कबूल कुरा बैकम गलेवुन दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुमिन्ना की इल्मी मजलिस तोगन व दीनी दरुस तोग बावेरिवा हिव्वा मिफदा मजलिस तोग इशिनुम गे शौगु अलगुमिन्ना गे हित्तोग व बैकम ग अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिनवर कुरवुन سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته